Njyewe Ngirente Edouard ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Uyu ni Dr Edouard Ngirente, umugabo uri gushimirwa cyane ku bw'akazi keza yakoze, ndetse umugabo washimiye Perezida wa Repubulika amushimira ku cyizere yamugiriye ndetse no kuba yaramufashije mu kazi ka buri munsi yagiye akora. Rero ni umugabo uri gushimirwa mu bintu byinshi yakoze, bavuga ko akimara kuba Minisitiri w'Intebe yaba yarahinduye buri kintu cyose, harimo kongera umushahara wa mwarimu n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi rero turabigarukaho nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaba yagize Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe asimbuye Dr Edouard Ngirente. Rero uyu Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe yari asanzwe ari Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Dr Nsengiyumva yari asanzwe ari Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, umwanya yagiyeho kwa 25 Gashyantare 2025, asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izi nshingano kuva mu wa 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza mu wa 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu, yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politike, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yakoze mu Bwongereza, aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi kuva muri Mata 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugeza muri Mata 2016. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 n'Ugushyingo 2008. Yabaye ndetse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya Kamena 2005 na Werurwe 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'umushakashatsi muri Refuge Action hagati Kamena 2009 n'Ukuboza 2013. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi Masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of East Africa. Bigenda bite iyo Minisitiri w'Intebe asimbuwe? Itegeko nshinga risobanura ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura, Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe akumushyikirije. Guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe avuyeho biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Reka tubagezeho abaminisitiri b'intebe u Rwanda rwagize kuva mu 1994. Uwa mbere harimo Faustin Twagiramungu kuva tariki 19 Nyakanga 1994 kugeza tariki 31 Kanama 1995. Uwa kabiri Pierre Celestin Rwigema
kuva tariki 31 Kanama 1995 kugera tariki 8 Werurwe 2000. Uwa gatatu haza Bernard Makuza wagiyeho ku itariki ya 8 Werurwe 2000 akageza ku itariki ya 7 Ukwakira 2011. Ku mwanya wa kane tuhasanga Pierre Damien Habumuremyi wagiyeho ku itariki 7 Ukwakira 2011 akavaho ku itariki 23 Nyakanga 2014. Anastase Murekezi ku mwanya wa gatanu yagiyeho ku itariki 23 Nyakanga 2014 kugeza kwa 30 Kanama 2017. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Dr. Edouard Ngirente wagiyeho ku itariki 30 Kanama 2017 akaba agejeje ku itariki 23 Nyakanga 2025. Rero kuri uyu mwanya wa karindwi ariwe ministre ugiyeho ubu ngubu ni Dr. Justin Nsengiyumva ugiyeho ku itariki 23. Reka tukomeze tumusengere nawe Imana izamushoboze gukora imirimo yatorewe cyangwa se inshingano yahawe neza cyane. Mwakoze cyane rero kubana natwe, ubaye utarakora subscribe ntabwo wazajya ubona amakuru yacu ya buri munsi. Kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bitandukanye. Muhezagirwe cyane.